زوف لك قدامي 1970. زوف لك يا حبيبي صافا الحمد لله. بصحتك تبيشرتي داك هذه نيغي ليا كالك شوز. با la cravate, la chemise تجديد ça se voit pas. Ben سوا فيونصاد نغا تزوجوا دون لي دو كا كلشي مبروك. بون ماشي الفيونساي وماشي المارياج مي سي بوكو بليز امبورطون. هي ستانون طارتيان ويا نوثي كذاكي سيسور ذلي كوني وسيدي ماشي لا سيدي دي واكي. نو 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 ميم با سي دي ميم با. هيا يكون كينير يومين كي غتطفى يوم بوارز اللي ضربت من يوتيوب سي ماريكان فوالا. دونك هي هاد تراجعو نورمالمون تنبدي داك ديعوض باسكو اون اتوندون كوماندا يون المرين امازون جوستومون سي ماريكان يدنتا يا ماريني بلاد ناس سا طومب بيان بيسكي الميريكي بلاد افدو لو تروفي ديال جوج ديريير دونك جو بروفيت لوكازيون باش يتقل شي ماني وتستيا تنبردي هذا كمي حقيقة تسطير سو تروفيني. اميك tu veux dire ذواكين اذا التروفيني تراجعو 13 سنه ياكي مش tu veux dire بلي ذواكين اذا تروفيني راه تراجعو 13 سنه ياكي. اسمح لي مثلا ويا نزو غاوني غاونجفو برومي رجما سودا صومي لابوني هذا دتفغا تروفيني يا نواتي تفيلمي واتي ديبالي واتي تبارطاجي غسري ديراون. اسمح لي مثلا جانفيرسي جو مي سو في افوار او ليو تسطيع صلا كلاسني كوماندا غير امازون باش كني غادا وند فيلمي غا تروفي يوتيوب سري دا تبارطاجي كراون مالوروزمون سطيع سو تروفين صومي لابوني مي جو برومي هاد ديبالي كراون لا كلاسني كوماندا غير امازون امزونا كني مي اون اتوندون ابونيفو. زوف لكم السلام عليكم تحية مثلا أفيس مثلا بونجور نا بونسوار تو المون سا ديبون à quelle heure vous voyez cette vidéo. أساكي وسير باش كنا وديني تنميرت نكونت تنميرت نون ستوسدا نا ميرسي بوكو à toutes et à tous. مثلا l'aventure a commencé à peu près en 2008 exactement le 5 juillet 2008 j'ai posté ma première vidéo sur YouTube. 13 ans plus tard مثلا on arrive quand même avec le Kharan à l'aboutissement. Bon, c'est pas la Coupe du Monde qu'on a gagné, mais quand même c'est symbolique. On vient d'être reconnu avec le Kharan par YouTube comme un YouTuber officiel. C'est-à-dire qu'il y a un trophée. Un trophée, c'est-à-dire les Américains, mais ouais, YouTube, c'est américain. C'est un trophée en argent, le trophée de 100 000 abonnés. Par contre, au même moment, on vient d'être condamné à 200 000 dinars, l'équivalent d'un an de travaux forcés au SMIC. Donc, la différence هي تموتنا إذا غنكرن أو تموت النظام إذا غرفت سنين تم جوالو تنمير à YouTube. Merci beaucoup de m'avoir pour cette considération. Ce n'est qu'un trophée. On vient d'atteindre la barre symbolique des 100 000 abonnés. Mais bon, mais c'est beaucoup plus. Merci pour cette considération. C'est-à-dire YouTube, actuellement, il me considère comme un YouTuber officiel. Voilà. C'est grâce un petit peu à vous l'année. C'est grâce à Kmini, c'est grâce à Ktini. Ah oui, les gens qui partagent les vidéos là, des fois, des fois, on a dit, mais en tout cas, bien, Kini, Nia ou Mahak, ma vidéo, parce que كنقارن لوتيل على غريابل كاينين دون ما تيت توجور تبقى حوايج شونسي حوايج كونستركتيف ما واغي حاجه على هودي تهدو تبنوا يا راه خاص توني دي كي فا رابورتي اونتر كيمي بوكو دو في اي بوكو دابوني جو بريفير تيري لا شاس اي نو با بارلي دونك اون بريفير كنقارن فيديراتور مي هو يا ولد. Je vous promets à toutes et à tous اللي كيكون جابونين وجابونين راه كنظران بلي الدومين كي واعر تصاص يا بوكو ديبوكريزي يا بوكو ديبوكريت باسكو ان يوتيوبر نورمالمون كيخدم من دوبوي 13 ans اطاس لي فيديو على 4 دونسينو كي نورمالمون دي 1 مليون دابوني بريف مي اون سون فو اون ني با لا بور كنقارن بور سا بور لي زابوني باش نيني كاني وذاك لي زيبوكريتنيير وذاك يكون مخدم لا بيبليسيتي باتاي بوكو لا تيليفزيون بوكو لا شين يوتيوب ار فيسبوك ارنا صرف على
بليستي في اللون تنمير نون الشبيه شوشي سيرتان 99% فوق هذاك ويا بونينا راه ميم با على فيديو نو اجمو فور تابوني ما كون كنا رنو ستادير كنا دار غا فاش كاين محسوب نياس الخمام باربيكيو جايو مقار ويا دار ذاك ويا كيا بونين اون فال فيرا ما ذوي ذاك كاين ستادير نيو الخماس لا بيبليستي دي لاشين كيوم يلزوز ميم با صابوني خاطر جانا ربحها مي لابونين وإذا كي كنا نكون وين كنا نغار ويا لا ندير موتها ترجمنا نغ كان تايت اي عذاونا كنا قرمات الناس الفلاس يعرفوا ربي وإذا كنا نشوفوا برومي انديفيديالمون مي الكاميرا هم غرانا يا باسكو تحمل ميكا شي بارامون تحمل من الكابريس تحمل من لو فياغرا بوليتيك نا جون سي با كون وين شاكان هذا الشجاع لكن قارن يون يشري بيرسوناليزي افي سميس يشري با نابورت كال يشري كما صار ديجا او راديو تخلط من نوع نعرف هذاك هروه هكذا ودينا غير ايا ثمثن افي سمثين ماذوي ذاك كاع فاك تهضر يحسد ناقين غير ذا وناقي تذر نرنات ناس يحسد ندير ذا ونتذر النت تموت وكاع كان تايت اي عذاون يمضيا كاع ذا وناس نقارص قبيلي واذا كاكي زبربات شجع من ليش تنون اي مثلا اتي شتمثين جا كادو بورفو وتش كاميرا دي فاش كايكيو ديت ناضي مغرايكيو نا باربيكيو كي جايو باون شجع يا اللي وندقون يونو خارفين اتيتري لكن نقارن بيرسوناليزي افيش ميش شجع ثنا كان دريش نون وثشو ثرا يخري لا لا كولوريني سميتا ديت اميدو ظني نون ثاني ميرث نون ارجو لا ليفريزون ثم جوروس ا دوميسيل viens petit. Et je vais t'envoyer, tu vas me livrer ce mouton. Tu vas livrer à Pousse Balzorek. Allez, commence. Destination Barbarzak. Destination Barbarzak. Destination Barbarzak. كنا معاسل جاريك ما ينطار غرس الزل وركت غاضي مانيك ذا فروري نغض ذفل زوراوي ديمانيك القراديك ديالي عقلك ذا سكوتي Et voilà, maintenant, je vais déballer ça avec vous. تمداد كفافاك ابرا راه طاف طاف bon ça va prendre un peu de temps مثلا c'est du scotch c'est du sérieux même طاف bon ماشي كاين كساينه طاف elles sont en sens de toute façon avec de la force c'est sûr hein. Bonne question. Où est l'emballage américain? Il me خلف في l'emballage نتاعي غورنا مثلا voilà une protection anti-choc. Ah ben voilà, il a l'appel qui a eu l'appel du général de Gaulle. Eh ben, exactement le 20 le 20 juin 2021, il y a l'appel de Mic 1978. Et Mont Valérien. Je vais vous dire pourquoi le Mont Valérien. Donc voici l'appel de Mic 1978. Vous vous souvenez de votre premier abonné? Non. Non. Du centième? Non plus. Enfin, le premier abonné, c'était... Ou même du millième? Non plus. Nous parions que oui, et nous sommes certains que vous vous souviendrez du 100 millième également. Eh bien non plus, je ne me souviens pas du 100 millième abonné. Vos fans vous ont peut-être découvert en faisant des recherches sur YouTube, en discutant avec un ami ou encore en cliquant sur une vidéo recommandée. Quoi qu'il en soit, ils ont contribué à vous suivre et sont devenus de plus en plus nombreux. Votre style unique leur plaît. Et ils prennent plaisir à vous accompagner dans votre aventure. Nous sommes heureux de voir votre communauté agrandir et fiers de vous récompenser pour vos 100 000 abonnés. En vous remettant le trophée du créateur argent. Félicitations. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'argent ou c'est juste un trophée en argent. Vous avez
encore de nombreuses histoires à partager avec vos fans qui n'attendent qu'une chose, que vous continuiez d'échanger avec eux et les impressionner par votre engagement et votre créativité. Et ben merci à YouTube, grâce à vous, on m'a condamné des morts. 20 millions, le combat continue. Alors, continuez de créer, continuez de vous développer. Nous avons hâte de découvrir vos futurs contenus et vous accompagner à chaque étape de votre parcours. Et qui sait, lorsque vous atteindrez 1 million d'abonnés, nous vous écrivons peut-être pour vous demander si vous vous souvenez de votre 100 millième abonné. Cordialement, c'était YouTube. Je vais partager le trophée. Voilà. Mic 1978. Present Mic for passing 100 000 subscribers. Je connais pas l'anglais. Voilà, ça fait plaisir. Oui, c'est qui? C'est moi-même. Voilà, قدم دقيقة كاملة يا جماعة. Attention. أروح. Voilà, maintenant je vais vous dire pourquoi j'ai choisi cet endroit. Tout simplement parce que YouTube c'est américain. À côté il y a le cimetière américain. Mic est algérien. Juste derrière il y a la fameuse citation, quoi qu'il en arrive, la flamme de la résistance ne s'éteindra pas. Charles de Gaulle, 18 juin 1940. J'estime que et quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance au sens propre ne s'éteindra pas. Parce que la flamme est un c'est normal qu'elle ne s'éteindra pas parce que ماشي تكونوا تخلصوا لا فاكتور لي غاز. إذا كنتي تخلصوا تفاكتور اثنين الغاز. أي صحيح. Merci mesdames et messieurs, nos amis qui viennent des Vosges, de Nancy exactement. On vient de se croiser par hasard ici. Ils se sont proposés de nous filmer, on nous prend des photos. C'est très gentil. Messieurs, j'aimerais bien partager avec vous le trophée des 100 000 abonnés. À vos l'honneur si vous voulez le déballer, madame. Ah bah écoutez, Ouais. avec plaisir. Ah, mais il y a du scotch. Ouais, voilà, Eh madame. ben, donc. Mais on est content d'être là avec vous aussi. Ça fait plaisir. Vous voulez dire quelque chose vite fait? Eh ben, on est content de faire partie de la famille YouTube de monsieur. Mic 1978. Mic 1978. 1978. Voilà. Ouais. Monsieur, pareil. Pareil, 1978, Mic. Et un lieu Vive symbolique, les Vosges et vive Nancy. et un lieu symbolique pour la liberté aussi. Exactement. Vive la Voilà. vie, vive la liberté. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. 100 000 abonnés sur YouTube. زيكون ساعة تسوي باش كنا نفواجي هكا ولي متورا غراس سا نسا تسوي الاخلاق سيري ذات مثلا سي لي كرايب. Enfin. سي لي كرايب.